عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Miyakapun ki Abu Abdurrahman si Abdullah ibn Mas'ud miyaswatun sallallahu api teruyan api anutul kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanian supati isa makatutuman amataan na suumani isar kanuna ketimo ko kapagad naon si ikotiano inaian sa 40 gawi namani orian yan apkebelo ya ruguam bebetik sa datar denu tuwa 40 gawi Urian yan apkebelo ya sapuro na sapu sa datar denuto. Urian yan na sugunun wala sumalaikat. Napansiran yan sa niyawa. Nagui sugun supat taga akatero. So kisuratan ko riskin yan naguso umurian. Guso amalian. Naguso bagi iyan. Marata ibagi antawa akamapia ibagi. Ibet kuala asuda apsimbaan na benar salah kauron. Kamataan na suisar kano na didinding gelebek sa gelebek utaw sa surga. Sa taman sa mabelo ya ayab walatian nagu sa surga nar pangasiko. Nakaunaan skanya no misusurata ukuran yan. Na ayamang gelebek yan na su gelebek utaw sa naraka na makasuldun. Gumataan na suisar kano na didinding gelebek sa gelebek utaw sa naraka. Sa taman sa mabelo ya ayab walatian nagu sa naraka nar pangasiko. Nakaunaan skanya no misusurata ukuran yan na ayamang gelebek yan na su gelebek utaw sa surga na makasuldun.